I pozdrav youtuberi, evo nas u našem novom klipu, a danas snimamo Pet Bots. Znači to je jedna jako zanimljiva igrica koju igraju maltene svi, mislim ono, igraju dosta igrača. Znači samo stavim na naš jezik. I znači radi se o tome da morate prelaziti ove šeme. Znači možete svašta kupovati ove razne skinove i sve to i ostvariti najbolji rezultat. Čak možete i zaraditi, a malo šteka zato što snimam, ali hajde nema veze. Znači čak možete zaraditi $20 ko ostvari najbolji rezultat i najbolji rezultat ko ostvari i podijeli na Facebooku. To možete pogledati u klipu od Vikija na Vikijevom kanalu. Znači ovdje čak onda imate dosta tih skinova da kupujete to sve. Evo vidite, ne smijete ovako napustiti. Znači moj najbolji je, evo ovdje piše najbolji, 712 metara. Znači a baterije imamo oko 5170. I idemo iz početka da probamo opet. Znači ovdje se dole morate provući. Znači ovako se gore dižete, a ovako ono idete brzo i kupite onda ove kao baterijice, što on to zovu. To me ja bi rekao više da su bodovi kao neki, ali hajde. Znači ko bude ovu igricu igrao nek napiše dole komentare koji je njihov bio, koji je vaš bio najbolji skor. Znači čisto da znam. Znao sam, jebote, ovo najgore ove. Sad ćemo probati da prođemo ovaj moj skor. Jedva sam bio prošao do 7, preko 700 jedva. Znači idete oko polako, čisto nemojte se zaliječiti, ostanite ovo, evo vidite. Pa ne bi naletilo one bubice, pa šta ćete onda, šta je ovo? Ovo imate čak i ovo izbačena kontrola, onda, eto, ovo onda teže za igrati. Vidite, izbačena kontrola. Znači to ne smijete pokupiti, ja nisam znao za to. Što idemo još koji put. Znači morate bogom zaraditi. Ma daj bog te stvori, šta je ovo? Znači možete bogom zaraditi $20. Znači sad da malo sam. Oj, ovo nije normalno. Sad sam igrao dobro, čekaj. Daj ovo je važno, tako. Moći Toma. Vidite, možete se predložiti s ovom, da. Ne proučite se. Sad ću čuvati ovaj jedan. Ipak sam potrošio, nema veze. Šta sam još mislio? O jebem ti fami. Znači moram se nervirati, nešto me zajebava. Sad sam bio dobro. Šta mi sad šaljete poruke? I šta je nema veze, neće valjda ništa slati. Da ne moram stopirati klip bez veze. Ja ako sad ne uspijem, to će biti to za ovu epizodu. Znači trenutno imamo oko 74 subscribe-a.